Anyang laki din! Rumor ka man matmando. Adda kalatan dito'y balay. Ado ti tao ijerwar, Maria. Anya ko mano ado ti tao ijerwar. Mabainak ngagparang, bakit? Anya, ay unay kamatan mando. Managbabain kalatan. Kay kayat mo ti agtalinaad dito unag ti balay. Parikot ko ti kinamanagbabain mo. Sapay nagrigat ka sumungsung ba't no kasarsarita ka? Ay no, masuruna kun kan ka mando. Talaga ka di adi kagsao mando? Kastamlatan anak ka ulimag? Agsao ka na! Wen, Day tala ang tiisong bat mo kanyak, mando? Ha? Nagulimag ka manan? Ay na, mabagtita kun kan kalakay! Kasangay ni Bong abayaw mo ita, mandaw. In kay to tumulaw nga agpartay, dua adadakil ababaw iti partin na. Ado nga men, tinawis na asa nga ili na. Ura isapsapam ti umay, tapno ado ti maramidan yaw. Awanan ti sabali anam na maeg at tumulong agpartay, no saan ada tayo mutlaeng. Na, hay, mandaw! Sumungbat ka mat Nagadun ti imbagak, ngam di ka mat nagsasaw. Dengdenggan na kaday, mandaw! Ti kunak, in kay tutumulaw ngagparte iti baboy, takasangay ita ni Bong abayaw mau. Wain, tatang. Ay nagyamanak, tasimungbat ka mat laeng ay mandaw. Nabanuga ka nagsasaw, ngam di ka matla sumungpatayin. Ibagam to da itakin ni Maria nga nakaw. Awisim tumat kat masapa kayo amapan. Kasarsarita ka man daw. Sumungbat ka mat Wain, tatang. Day talaeng ti sungbat mo. Kat nagadudag iti imbagakin ka. Salbag ka tao. Pasensyaan yun ni mando, tatang. Managbabain nga minday dya tao. Iso asagay sa laang tisungbat na. Nalabos mo tinday ta akin naman nagbabain ni mandaw. Nagrigat ang kasarsarita. Ta sana sumungbat hadagaos. Jakman amo kinimando. Nalabos ngagpaiso ti kinaman nagbabain na. Ibaon ko lamapan gumatang ijay tersena. Mabain ka no? Anya, mabain na mapan gumatang. Kasta ngagpaiso, tatang. Nga may dinagdaton ken ka saan anagbain. Inawis na kapay anapan iti karayan. Tatang, di yuman ipalagip dayta. Pudno mate. Ada nakakita iti katakayaw iti karayan nga gininagkayaw. Tatang! Deta ka de, di makunaman nagbabain. Nagposkol ki di ati pa nagrup-rupa na. No kasarsarita na kani tatang. Sumungbat kamat iti husto Di ka unay man nagbabain. Sinong batak mat ni tatang? Maria. Wan, sinong batam? Ngaman manukang agsao. Nagadun timbaga na, may salaang awen ti insungbat mo. Kastam ka dilatan, mando? Uray asino at tao ti makisarita kan ka, nagtipid ti sungbat mo. Dandani saan nga agungap tingiwat mo. Kas kumaita, nakadumog ka manan. Jak amo no deng-denggenak wano saan. Sumungbat ka mat amando! Wen, Anyawan! Day talaang ti sungbat mo kanyak. wen. Ay na, talaga makapungtutakan ka mando. Nagtipid ti sungbat mo. Mala, agrubat ka nga rudan. Tamapanta ijay ayan damanong ko abong. Nakaul-uli magka mga giw, iway ti karne, bayaw man daw. Agsao ka mo ta. Di ka kadiag babayin, bayaw man daw. Datayo laeng matyad da dito'y balay kung agparpartay. Ha? Nagtipid laki din ti sungbat mo, bayaw. Agsao ka mo tin na. Anya laki din, bayaw. Anya ngay ti bagak. Bayaw.
Ay, gyamanak bayaw. Nagsao kamot langan. Ha? Tinasaya at inakman mangala iti arak ngay naman tayo. Kabayatan ti panagparti tayo iti babaw. Kasangay ko may. Iso nga, ginom ka iti arak, bayaw. Sapsapulin na kanimanong ko abong lakay. Ha? Aginom kayo kano iti arak. Jak kayat ti arak. Bakit? Tumimtim kamot iti arak. Mayat-mat no aginom ka sagpaminsan, mando. Adday tan ni Manong Bong. Oh, bayaw. Adda kamot lagayam dito'y abay ni bakit mo. Umay ka ta, ginom tayo iti arak. Anya? Ala mapan kakit din lakay. Di mo pabainan ni Manong Bong na agkasangay. Kita amot lang ng tibuti ti arak, bayaw. Isyat mo na. Nagadupay ti arak dito eh. Ha? Saan nga gininom iti arak? Bayaw. Italaang day ta, bayaw. Uno, mababain ka kada kamay. Bayaw? Di ka kadi agbabain, bayaw. Nalabos mo day ta kinaman nagbabain mo. Ala, itagay mo day ta arak, bayaw. Ha? Alan bayaw. Garawe mo day ta arak nga dali ta sangaw. Wine. Bayaw. Oh, makita mo bayaw? Amom pa yun, katawa itata na kainom kan. Arak man pa bayaw. Uwi na bayaw. Mabitlaan, tamangalak iti inumam nga arak. Oh, adtoy bayaw. Agyaman na bayaw. Ha? Nagpaspas kamutin nga ginom iti arak bayaw? Inibos mo mutin ti karga ti may sa abutay. Amom, bayaw. Anya day ta, bayaw? Kasinsin ko matkat ni Mayor dito iili tayo. Ha? Uwan bayaw. Uray ni Chief of Police dito iili tayo. Kapagyak. Anya? No, ada problema bayaw. Ibagam lang kanya ka at mapantayaw. Iti kasinsin ko Mayor. Anya? Alala. Ikanak man pa iti arak bayaw. Sigurado ka, bayaw? Nabartag kan, bayaw? Amangan no sikatin na bartag, bayaw. Ha? Saan nagpaya na bartag, bayaw? Kaslamang rug-rugiyak pa lang. Nagkabay kakitin niya ginumiti arak, bayaw. Anya? Alala. Manglugat ka ba iti bote ti arak ta kayat ko pa ita ginom, bayaw. Uwin, bayaw? Agawid tan mando, nabarbartag kan. Asinaw, tinabartag? Maria, Sika, amangan no isuta tinabartag. Bayaw, nabartag kan. Agawid kan. Sige, pilitan ta ka pagawidan ta makaraman kayo amin kanya. Anya? Dan rubam no pagawidan na, bayaw baw. ay sus umay kakit din mando. Di mon amuti bagbagam dita. Di pagawidan ko na ka! Ay, sos! Agwala ka matin, bayaw man daw. Anya ka din tararamidam mando. Agpipin tayo amin dito, no pagawidan ta. Kaya't ko pa ito minumiti ara! Basol yung matlaag, no apay ang nagwala ni Mando idikalman, Bong. Apay ngamin a pinainom yo iti arak. Saan mi ngayon pagaro pa kasjay, gayam to ugali na nung mabartag nanang. Anya, Saan na matagtagaray, kun managbabain. Ngam no nabartagain, agkarit mo tayo. Naglaing pa yun na sumao. kasano, kat dinan makontrol ti arak iti bagina. Iso apasensyaan yun ti bayaw yo. Uwin nanang, ita, amo kung ti ugali na nung mabartag. Nagkulate nanang. Itaman pa ya gumatang ka iti arak, Mando.
Asino ti aginom iti arak? Siyak. Anya? Sika ti aginom iti arak? Apay kasla, mas daw ka kanya sini. Talaga amas daawak mando. Kasla saan asika dayta? Anya kasla saan asya kasasawem. Saan kamot na naman nagbabain? Naglaing kamot na makisarita. Mangted ka kiti ti arak tanay. Makain inumakon. Wen, mando. May sabaya bote ti arak nito. Sinay? Nabartagkan mando. Huston day ta sa nga pulo abuti ti arak. Kaya't ko ba ito ginom? Bayarak mo ti arak. Saan ko ba't niya utangan na? Bayaw man daw. Napartagkan. Husto daytan bayaw. Nay. Si kamot gayam bayaw. Agtugaw ka, ta ginom tayo ti arak. Anya? Ngam napartagkan bayaw. Agawid ka din. Tayin ka maturugan. Apaya pagkawidan na ngay bayaw. Nangalam tilaing mo ang mangibaon kanya gagawit. Ha? Ha? Ay, di mo ko matagidaksin timbagakin ka, bayaw. Yawid mo ni bayaw mo, tani. Nabarbartakan. Ops. Padasan da ngayaw, ita makaraman kayo kanya. Ha? Anya? Alala, agtugaw ka bayaw. No di ka agtugaw, papispisan ka. Wen, agtugawa kon bayaw. Kasa, tikayat ko kan ka bayaw. Alala, mangtad ka ni ti arak sini. No di ka mangtad, titersina. Anya? Ha? Asino tinaturan dita? Rumwar tinaturan! Aglalaban tayo! Bayaw, Uston, di ka nagkarit. Nabartag ka na yan, bayaw. Sanak ba yan na Bartek? Bayaw! Nagkapoy ka ba't niya ginom? At dapat na bati ti buti ti harak. Inumamamin dita, bayaw. Yak ka ba ilanan, bayaw? Nabartag mo din. Nagkapoy kan? Laglag! Ha? Laglag ko namatan kanya, bayaw. Talaga ba't bayaw? Sana ka laglag, bayaw. Nita, sumungbat ka pa ilang. Anay ko. Apya, tinapis matan, bayaw. Diyak kayo ti panagsungsungbat mo bayaw ha. Saan laday ta ti maramanam no sungbatan nagpay ti baribar? Ha? Apay at tinapis mo ni Manungbong idikalman mando. Inaramid ko ayamot day ta, bakit? Katuan, 5 baga ti pingping naga po iti panang tapis mo kan kuana. Joke! Anya jok asasawam mando. Agjojok ka lang. Awan ti matanda anak nga naramid ko, bakit? Apay ko mapapispisak ni bayaw bungay. Ay na, nagbaling kan aparikot dito'y barangay mando. Awanin jay mando ama nagbabain. At iti kwarta, Maria. Oh, apay dito akwarta. Inka gumatang iti arak nginumag ah. Ay saan kan nga ginom iti arak? Dakes tumanan ti mapasamak. Ita, paritan na kun niya ginom iti arak. Idinto tapilitan nag-idi nga ginom iti arak. Ha? Ngam nalabas matin ti panaginom mo iti arak, lakay. Nagimas met gayam ti aginom iti arak, bakit? Ha? Timured tiriknak, Maria. Malala. Inka gumatangin iti arak nginumag. Ay, kasi nga, manakaw! Ha? Apay tatang? Ni mandong asawam, agwal wala ejitersida ni Sinay. Anya? Tirigat na, inikat na tisapin ng agwal wala. Anya? Tagrot kayo lalaki! Abay, kabutundak! Aglalaban tayo kitiya! Husto daytan mando. Kababainan dayto nga aramidem. Awan pa'y sapin mo nga agwal wala.
Anya ko mga ino awan sapin ko, Maria. Makitkitan dayta. Ay sus, kababain. Nangipanamit isapin mo. Tsaka mo ang mga no nagawid niyag memesa. Ala, agawid tan lakay. Abungam dayta ta kababain. Di na kanawaan, Maria. Baybayan naglatan. Sige, no di ka panawa, sinaan kan. Anya? Saan Saan di na sinaan Maria. Kayat. Nukas tangarod, agbalbaliw kan. Di kan agbarbartak mando. Wait. Bagay. Promise. Nagsingsing po ito kaon. Basta di nagsinsinaan. Bagay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.